Itu tuzo le ngola ya toma. Ya sikila toma. Armas e depois o dinheiro é bocado. Um feto foi encontrado sem vida numa das ravinas de Mbanza, Congo, no bairro 11 de Novembro, zona 7, vulgo bairro Uíche. A população encontra-se indignada com o ato, cuja autora encontra-se foragida. Então viemos para e era verdadeira a mesma criança. Vocês constataram a realidade? Sim, constatamos a mesma criança através das fotografias. Muito obrigado. Ok. Alguém mais quer falar? Tukadiamu divanga mene ulu tuvene kiadi yenkenda mukuza mona vo mwana fitukuza veto kwa kunima nzwami omono wanakete besakananga betokonda vavinge malata bebe bamwene saku pretu mwatulwe zikasha soki kasha zaki ketuzeka talaka wana ketu na bekalanga bayantikide panzele kwa ya ina batalanga muna saku ya ina mwana bebe savo dituvene ntima mpasi kiadi yenkenda kwa wantu bevanga mama mpila yo kadi ndonga bena tombe mauta kebena lenda baka mauta ko waunge veno mwana kukuna kwa tata nzambi kadi tata nzambi kezo wako kanti baki do mwana 7 meji ou 6 meji selo una tumwenene o mwana ungutidi ekana kwa firmero kele kana wei ketezeka una ulutidi action ya inako senkenda kuna kwa ya uzinduma ntang tuvene kibeni malongi bayambule fuki okyo kuma anka kabeta kuna bake fumi ya dispersu mayaka lankatu ketuzoke kedina vana kieseko tambo baki de fumu kya kana kutukuna ye yakalako uta fumu kya konzambi ke yambulanga mwana andiko nzambi sikavane ngolo zazina fetelendo santi la mwana ndo ayuna mambo mwana kutundo mwana yani kuza kusadisa kanti unkato di unvetele sumu dia nene na vangu de tuyambula dio ilumbu kutukia yake navoka yetu akento kivanga mene diambu dia mpila doke divene kibeni nkenda kwa yetu akento kenda kibene papa Omuntu ndio vangu ndio kamoneke neko papa ntao tuvumele kwa yeno luya lukadi yeno nuzayanga una nubaki langa wantu ampido mpasivo nalenda nata mwana muna make na kana utu wila mpasivo nalenda zaya kibeni ndio muntu uvangi diambu dia mpila yo antuka voko una kebaka makibeni ndio mwana nkento antuka kafete komo kwa kuvanga mene edede vangu dia mpile yayi okubelo ketu zingila antuka kituyanga leleko ketuzeko ndio vangire vangu dia divo mwana ndumba yevo mbuta yevo boba kanchantuka kituyanga leleko edi tulina lomba vo unu lumbukia mpwena lumbukia yeto kya yawa kimama bila kuzavanga edade vangu de mpile yayi kya example ina lunata kuna kwa wana kete yezimbuta mnakoza bako mwana watula mnapapela uza kumveta kwa kile kikala kofo wana kete kebesi kutomba lile kwa bafanga sakale nako yo mwana engo dilu kwa ngulu engwa sumu jampo ena difene banda makwani muntu ndoya ntawo ndimo tulombelevo ongelu yalu vange engolo kinumana walendo bakunde yo muntu bakomwa kalongwa walendo zayavo yeto bitazaya ovo oyo vangire vangu diadi kingandi kinumana kabake longi diandi kwa kimama mwana ndumba tulendo zayavo omwana avo ngimiti lendo so osiporta
walendo lunda kikine vumu kino mano avuta kyo kino mekiamene wabakon luta mande yo muntu ediambu lulendo zayavo ounu lumbu kyeno kimama kanti elumbu kyeno lubolo elekyo kuma ounu marsu mulier lumbu kyakimama kanti ayi etre tuyangalele ko munalende vangu diadi onde yo vanga nga kavangu lula kanyo muntu fo bakamene komo kafene komo rezau wayene kula vangi didioko lubake ngangu kinumana walendo sansa omwana Tonde de montage. Inge tamono pe tuyangalele bo jambo jibu ilyo vava tuyangalele dio oyeto twavwanda vava tunasistira owana bakete beta konda saka na muna mafu enkwanti tovatu kedi twafonga owana mumbeta konda saka na vana lubulu belegwana epapi ikedi muna mbulu epapi yaina owana bena saula yokuza funda kwa jimbutavo akipapa yaki mama muna mbulu papitele mogwana ina omuntu wafu wa mwana abebe iwao mbutaza wantu bakedi vanandambu pelezaula yokwenda luaka munambulu au natolegwana kibeni omwana wa muntu kikilwa butuka unamuna saku ya msaku preto ibokela nga saku viva tawo wantu bamene kwenda zaula yokwenda luaka fana telekonfirma telemona kibeni muntu iwao tubokelese ambutaza wantu yokuza luaka batamene kuza fimpo lula tubokele oluyalu yokuza luaka vafuluki hakike ziluaka atebeta savanga maonso no oyeto tunatala vatu kedi kanshenga ketu zaidi kubenu na mavyokele ko muntu wele kuntula ketu mwene kuna katuki didi Kyankoko londi boka kwa nkango munavangu dio divanga mene ono mbo onkoki nsishili munavangu divanga mene vava evangu dio do kedi yangi dikidi wantu kuna kwa kimama yaki papa abo vanga tuvangu lula jambo dio kedi jambo teko au ma mpatiza yingi tumonanga ounonge mama kana umwana nduma unakwenda vavi omatoko mpasivo wabako mwana ndonga beta vava owana kabako mwana kauta wakina ukumbaka wele kumveta munambulu enga kejambo teko tuvangulule kibeni yovanga tuvanganga konsono vangi dikyo kavangi diako jambo kejambo teko kibene papa. O Serviço de Investigação Criminal tudo está a fazer para encontrar a presumível autora do crime, que neste momento encontra-se foragida. Agradecemos pelo carinho da sua audiência, contamos consigo mais vezes. Fique bem. E depois o dinheiro é bocado.